tal-party bħalissa l-10 le iktar mill-10 x'enu. 11 esquart. Qegħdin tajjeb fil-ħin però. Uploadiet il-video u għedit jgħidu dal-għodu, suppost kelli nibda dal-affarijiet fl-10:30 imma biex ħatu ħafna ħin di l-ħaġa li ħanamel. X'inhu l-pjan tal-lum? Jekk rajtu l-vlog tal-bieraħ tafu li fil-għaxija qatt nippjana kif ħanipprepara l-affarijiet u kif ħanoħroġ l-ikel ukoll. U l-ewwel ħaġa li ħanamel dal-għodu hija li nimmarka nil-label hija mhux kelma Maltija, ma fimtuni. Għandi ħafna serving trays u hekk. U ktibt hawnhekk ara ktibt taraw. Ktibt x-laffajt li ħanservi u ħanitfaħħom fuq il-serving boards just so I will know dak il-ħin lim xiex rrit nservi fuq xiex, insomma. Di ħatta minn xaħat li nsegwi, insomma, li minux ukoll organizzat Thanksgiving event tal-bib taħħa li ħafna samilhom. U qatt nara l-reels taħħa u l-YouTube videos biex nitgħallem naqra how to host for a bigger ġa kodna f'xi affarijiet minn nanni ta' Daniel ta' imma qaret xi affarijiet dettalji żgħar li ma kontx naħseb fihom. U vera sebtom useful, so din hija ħaġa li tallimt minna. So dik hija l-ewwel ħaġa li ħanagħmel. Ħanurikom daqsxejn trays li għandi. Mela daw it-tlieta sellifhom li xaħat li hu mistieden illum li joqgħod fl-istess blokka. Aw xara tiegħi. Irrid innaddafhom sewwa mbagħad innaddafhom qabel ma nservi. Għandi tlieta u hekk din ġdida xtraj li Daniel tal-miliet. U din naħseb ġa nista' nitfaħħa ħanservi l-affarijiet kasħin fuqha, so id-devil decks u r-reps, so dik hemmhekk. Daw ukoll xejhom li Daniel tal-miliet, da s-setta tlieta ġda, kemm maħmud ġirt naħslu. Da kont ċajtu minn second hand store, vera sabiħ. Imma daw xejhom li Daniel set veru sbieħ tal-miliet ukoll. Għandi daw jistgħu jidħlu fil-forn imma mhux ħansaħħanhom mhux ħanużhom għall-forn x'inkella ma kunx nista' nservi bihom. Din ukoll xtraħi li Daniel tal-miliet tiġi set bit-cheese ta' cheese board insomma u għandha da, però naħseb mhux ħanuża cheese board għax daqsxejn żgħira l-ammont li nixtieq inservi llum, so se nuża xi ħaġa oħra. Din kien aħħar darba Daniel tax-xogħol, di xajta jiena is-sena l-oħra. U di naħseb di kont xtrajta minn Action meta kont Erasmus naħseb u niżilta Malta Mayor ġejt tal-lajta. U di ħanuża cheese board għax iddur. U naħseb kbira biżejjed għalhekk ma nafx issa nara. Din ukoll kont xtrajtu minn second hand store is-sena l-oħra, probably inservi u l-Christmas log fih, probably Christmas log għax naraħ tmura l-Christmas log. U daw kif rajtu l-ħar darba xajthom minn Action u qegħdin hemmhekk on reserve just in case l-affarijiet l-oħra ma jservunix. So ħanitfa' l-kamera fuq l-stand, ħanara kif npoġġikom għax nixtieq nivlogja anka għall-Instagram. So ma tfikas nikroppja naqra żgħira. Imma sissa on target, issa naraw, se post fil-11 ħanibda insajjar naħseb jew naqta' timpana waħda minnhom. Ma nafx għandi kollox miktub fuq id-diary. So nkellimkom aktar tard tarawni forsi next clip inkun naqra iktar miġnuna u mhux daqshekk kalma. Okay, għamiltom. Naħseb xi affarijiet I'm going to reuse. Mbagħad ġifieri meta nqassamhom probably nitfahom fuq tray wieħed. Għax għandi bżonn naqra kbar naħseb. Daw ma nafx għax ħanużhom naħseb huma żgħar wisq għalli rrid. Però ħanżommhom on the side just in case, eżempju biex imbagħad nitfaħħom fuq il-mejda u l-leftovers minn dat tray nitfaħħom hemm. Daw naħseb qas kelli bżonnhom. Ma nafx imma issa nħallihom on the side ukoll għar-riserva. Ħanara xi miss-issa. Minna li rrid nipprepara l-focaccia. Rrid nipprepara l-focaccia u naqta' t-timpana bil-lest u nitfaħħa fuq tray biex imbagħad insaħħnuha. So ħanaqta' t-timpana u ma naħsel imbagħad nibda fin-nofsija rrid nibda bless you. Fin-nofsija rrid nibda nsajjar għax kont ħansajjar vera fil-għodu kmieni. Mbagħad bdejt naħseb li mhux idea tajba nħallihom sħan fil-foils għal żmien twil ovvjament għax ħabba food safety u hekk.
Nistenni ħjatas. Bless you. Mħabba food safety, mux ideja tajba. So, ħanibda nsajr fil-nofsija, mbagħad inħallihom fit-trays, għax mbagħad jisi nibda nsaħħan madwar l-4:30 naħseb. So, suppost should be fine. U hopefully l-aranċini jibqgħu tajbin meta mbagħad insaħħanhom fil-forn jibqgħu crispy. Ħanibda bil-preparazzjoni tal-fokaċċa u naqta' timpana u mur naħasel. Ħanurikom il-fokaċċa kif ġiet. Tarawa. Xbirħa actually realizzajt l-qasbu surejtilkom meta għamilta. Ma ħalejta fil-fridge overnight u għaraw kem talat. Sa nitfaħħa f'da d-dix. Bdejna bl-arancini. Ħara naqra s-setup. Daniel, assistent. Għaw il-qassata taw fil-forn. Għad ma mornix naħaslu, daġidejt li mux ħana ħasel qabel għax ħana spiċċa nġirri ħata zejt. So, istala naqlu il-burgers u l-arancini, morni nħaslu. Jina, mux ħanaħseb, naħseb il-bieraħ. Naħseb bieraħ l-ura. U l-focaccia asna furejt il-komx. Il-focaccia daw, tafxiex il-focaccia jenis uwa fil-nofs għalli jkun hemm iktar sħana. Palissa titla naqri iktar mbagħad I will pinch it qabel ma nitfaħħa fil-forn. Moment of truth. No! Xiex? Ma nħaqlix minn ġewwa. Baqgħet sħiħa. Ejja, stja. Forse tinħal fil-forn imbagħad. Nduqhom. Meħa tfaħu fil-forn ukoll aħna. Nfaħħu. Tajba ma, toħma. Nisana għada wara. X'alterna ħanżir. Il-qassatat ħarġu. Qasatati. Daw baqa l-aħħar bdida tlesta. Qassatat kollettiv ukoll. Baqa 6, wakkaw 6 oħra. Sara. Because they can understand everything. Yeah. Okay, so don't be camera shy. Mela, everyone is here. This is the first footage of the night. You're welcome. You're very, I guess you're my favorite now. But we stopped filming because I was super busy getting ready, but everyone is here. And now I'm getting camera shy talking in front of you. But everything is ready and I'll show you bits and pieces of everything done and heated up as the night goes on. Like you have in your brain with the... One thing I hate is this is very cool. When... Art. It's like a drawing of a 2-year-old. Indeed. Men selfie! What the hell was that? Running in space. Running in space. What the hell? I think I got this. I'm sorry, guys. In fact, I had this. Yeah, this is what I also did. A cat wearing a Christmas hat inside a Christmas. Oh my god, this is the first one I got. I now know what I am. Yeah. This went places. This is good. Okay. Thank you. This is nice, yeah. Black. By the way, the penny is not me. Racist. There's a time when you
my god. Oh my god. This one was the best. Oh god. Oh my god, this went Oh. Baby Jesus. Riding a Santa Claus robot shooting stars. I don't remember any of this guys. Me neither. Oh my god, I think I know what this is. A person killing someone. I think I also know it. Oh wow! Wow, this is a good one. What the heck? In the head. Oh yeah. Man threatens brown haired woman with hair. Oh, that's why it had a third leg. This is what I meant. Of course, Daniel picks a naughty I one. don't know, this is what I meant. Exactly. Oh, no, nice. Santa game. Potato Santa Claus pondering a wheel. What? It's shaped like a fish. That's fun. These are Maltese assatat. Wow. Gianluca and Rachel, you have to tell me if they're worthy enough to be called assatat. Battek. Nilabu loba. Dixit jisima. Għardu niprivaw naqtaw l-imkartaji, depending on the hint. Oh my god, mela. Ħanu rikom l-aftermet. Imma, just rendi kont, naħseb ħadu gost, kilu ħafna, ma kalkulajx sew naħseb u sajjar twis. Infatti kellna chicken frizzata xajta l-esta, ma ħriġtiex, ma miltiex. Għax bdejt nara li kullħat tinfaqa, infatti anka burgers kull ma milt 6, flok 10. Meħe, overall ħadu gost kilu tajjeb, għallu li vera kien tajjeb, so that's good. Tajtom ċiftit mid-deserta, mid-torta, għax mux ħanu kolla wahdi, għax dan jien metan ċiħobba. Missa nara nħu xiftit li ċeħbi boħra xwa li ma kienux bisidni l-lum għax kienu bisidni l-biraħ. Meħe, overall success, issa ħanibdew nizbarazzaw, naħseb ħanitfa time-lapse u ħanitfa komem, ħatarawni n-naddaf ħanurikom l-aftermath. So, għanna xeba leftovers, ma nafx kif iżdi kan ħidu kollu xaħna nqas għal-lunch u hekk. Imma overall, success for our first party, rnexxielna, u issa next time naf iktar kemm nikkalkula u hekk. Naħseb one item per person kien biżejjed, għax naħseb asħat maħa 2 items u minn kull ħaġa. Ma naħsibx darba bdew jieħdu. Għax tafx ġaraw koll, naħseb bdew jieħdu ħafna minn tal-bidu, mbagħad infaqgħu dejjem hekk jiġri.
Hello, party debrief. Jena bil-tetti ċaħri. Okay, dik xaħri daħdajni. Abdet tiġi lajja kolla ġifiri 11:30, so l-estejna natfu silna. To be fair, ma tanġomna natfu xsma għandu muktar. Naħseb xi 11 l-estejna bat ħsilna hekk. U issa ħanamlu debrief ta' malajr, xirdu mor nordu x'għandna n-nas. U ħaniftħu Spotify rap da x'għadna għamilnija. Mela, il-party kif mar? Nis kif taħseb li mar? Naħseb għadu gosta. Li kien tajjeb. Li kien tajjeb, I overestimated, insomma. Jek mistamilna one item per person, xkħat one item per person, jew forsi one item per person plus 2 hekk 3. Għax għamilna jisu plus 6, naħseb asnaf plus 6 buq. Li kalkulajna jisu li ikolna 2 items per person, imma ċertu items kellna eżjed minn 2 per person. Eżatt. Naħseb il-problem, il-cheeseboard kienet zejda, l-temet ħat ma misni cheeseboard. Il-cheeseboard zejda kienet, ma misni xamilta, misni ġust għamilt il-codes. Tifalax, jisom jitaznu biex xaqtaw il-daw. Naħseb, preferu, veru, cheeseboard kompletament. Jisom dew jidu affarijiet li finger taqbatu tiħu, eżempju, għana tajnjom ġobna sħiħa. U li t-toqt taqbatu taqta jisom dew jaqtaw album. Le, anka z-zabbuċ ħat ma missu kważi jaqqas. Taf li ma kienx daqsek tajjeb iż-żabbux, jisom għanijiex jaf kien. Mela lek. Xorta ġobni, imma iż-żabbux tal-smart. Toppa li. Veru, żabbux memliju. U deserta, fem, il-deserta kol nasib kien hemm it-torta tajtilhom take away. Per eżempju, deserta il-Christmas log biżżejjed. Bella, u le, minn spajz naħseb intoġbu Hija tajbin. Il-torta kienet zejda. Il-torta spiċċajt tajt extra. Tajjeb qalu ġiet. Marku Davida, Imma naħseb bħala l-ewwel esperjenza, it was good. Darbohra però ma għax qedtilhom jitlu biż-żarbun u neħejna t-tapit. Literalment kien hemm min. Neza waħdu. U xbort ma rix iqod U kulħadd ma għal daħal għalna neħħuh għax mdorrinu neħħuh huma wkoll u asħab. Kollha nifrankaw naqra ħisir fit-tindif. Imma ma importax, naħseb xi ħadd nagos. Kienet idea tajba li nresqu s-sufan lura. Għax ma nafx indunajtux mill-videos rissaqni lura, labna loba il-ħakna tajba kienet. Sa' kem tpinġi su kulħadd muta, imma mbagħad tajba kienet. Għax għandek 10 rounds. Tpinġi u tikteb. Issa nifsu Spotify Wrapped? Ija. X'taħseb predictions ejja? Le, l-ħar mistoqsija qabel Spotify Wrapped. Lim taħseb li ntoġob l-iktar ikel? U inti lim kien il-favoriti? Jiena l-favoriti għetlek il-burger. Il-burger, imma dawk il-chicken coronation wraps jgħidu. Veru. Dawk il-favoriti tiegħi, ħafna ġew tajbin. It's time for your 2025 Wrapped. Il-predictions, mhux inti ħatirbaħ. It-top. Żgur top 5 għandi Leon Thomas. Jiena naħseb Ray. Malla żgur. Imagine Dragons forsi. Imagine Dragons, mela Ray, Imagine Dragons. Forsi Marco, ma nafx. Ma naħsibx. Imma naħseb top 5 songs ukoll kun hemm waħda ta' Ray. U Jade naħseb. U jgħoddhom l-offline songs is-safe li għandi fil-library. You listened, we counted. Ħanina. 39 inti ta' 27 days 39,756. Żgur inti, żgur. You listened to 3,054 songs, but can you guess your number 1? Small Town Fame ta' Drake. Illa nsejt, s-sena ġabda smaħħa. Wija number 40 għalin, għazem top song ta' Ray, I assumed. Your top albums. Yay, għandi t-nej. Ejwa Miley, għon nisma ħafna l-Miley fil-bidu. Taf kemm ilu l-ħareġ dal-album, naħseb kull sena ġibu top 5. Il-lawr tal-podcast u kol. Daw jien nisma iktar jien nisma podcast. Your top podcast, John Malija. Ovvija. You're a top 27% fan. Li dajr FCO, kolla tijaj. Għaxina podcast ma naza Spotify. Kolla tijaj, top 3 mandi, ġaw bis nisma to be fair. Ejja, top artist ħanaraw. January. La, tajba. Għet jgħidilna l-imkienu. Lallu. Ejja, Drake is your top artist. Why? Għat ma nirbaħjina. Wahda, Ray. Number 3. Kolla tijak. Bxad il-Fight House u inti Spotify. Sorry, not sorry. Anyways,
Għana la il-vlog għawek. Thank you for coming along with us il-prep ta' dal-party għax rajtuna għamlu l-prep u koll, l-intom u koll. Nispera ħattu gost. Nkellimkom għada qasna f'xem fuq l-agenda tal-ġurnata to be honest. Xogħol għada. Apparti xogħol, that's what I mean. Issa ġimgħa sħiħa niklu mill-leftovers, friżajt affarijiet ukoll bħal focaccia u timpana li ma saħħanx, għax qasħaq mhux ħanikluhom ukoll il-ġimgħa u kien hemm xi party items ukoll li sajjarnihom dalgħodu ma saħħannihomx. So friżajthom bħal burgers eżempju. Il-burgers 6 biss ħadu minn 16. Baba, la taf kemm għandna niklu burgers. Ejwa. Insomma, il-lejl it-tajjeb, narakom għada, tinsa xallu like, subscribe. Bye! Nsejt nurikom xtawna Gianluca u Rachel, ġabulna rigal sabiħ, immessa nurjumkom għada. Stay tuned.